Bio ninja, Švabo, Bruce Lee i Tyson. I kaže sad Tyson Švabi, veli imaš ti 600 metaka, veli nema, imam samo 386. I onda njega Tyson pukne šakom i pane. Aj, braćo moja! Jesi nek si mu rekao? Kaj Huse hasi, kaj od njemu onda Huse. I pošaj, i kaj Huse hasi onda, kaj hasi on onda. A on uzeo volku klipu, kaj, i onda kaj Huse hasi, opet kaj. Kada kaj njemu hasi, koliko klipu? Pa da. Zagrevce. To je to. Aj, braćo moja! Obavještajno. Jel tebe ovo smiješno? Cijer koji živi. Hamdija Kedjok, poznati kao Uvina. Pozdravljam drugovi, zdravo. Hoćeš kroz leptir da te izvučem? I zapitaj po prske, še trebaju ti juhke. Oca koji je nas malo prečeravao, pa nas je kao djecu gonio da čeramo djetom s 4 lista. Samo foto i krezama sanja, kako i... A današnji gost je gospodin Hamdija Kedjok, poznati kao Hamdija Havin. Mislio sam se župat. Hamdija Havin. Uvin. Hamara. A krv te rodi. Pa preskušaj, to se neće zove sire piton, ili piton sira, ili sira. Tako da je u mene rametli babo. Nemoj, Lali, jer bi umiš. Rekao sam te nama. Kad mogu ja, ti. Hajde, srati. Oj, Bog, hajde ti rali, mati. U mene šura u Nikaragvi, izmislio tabletu. Popiješ nakon 8-4 sati, nakon 8 Kako i bro! Hajde, Boger izađe kroz. Hajde, ima veze. U stroju se nalazi 17 ovih mojih mjesnih građanskih naroda i uvijek će me opet jebem ga ja. Uzmem svači sira. Sad ide najgori dio. Koja je to bolest? A krv te rodi, a krv te rodi, a krv te rodi, a